Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendeşler, barыңыздарга Allah Taala'nın salamı tınçlığı olsun. Allah Taala'nın kalосу, жараткан Allah Taala'nın buyruğu, tevfiki. Mınake Moskva şahrına geldik. Buyursa inşallah bugün bu jerde bolobuz. Ertege da bu jerde bolobuz. Sizler menen joluguşabыз, Kuda kalasa imandaşabыз, salamdaşabыз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, qaysı bir жерге келсеңер, ошол жерге же шаарга барсаңар, мына дуаны окугула. Аллахумма барик лана фиха. 3 жолу. Ya Allah, bizge ушул шаарда, Москва шаарында bizge береке бергин депчи. Da ikinci dua var. Allahumma rzuqna janaha ve habbibna ila ahliha ve habbib salih ahliha ileyna. Ya Allah, ушул Moskva şаарынын пайдаларын, берекелерин, мөмөлөрүн bizge буйругун. Жана бизди сүйкүмдүү кылгын бул Moskva шаарынын элине. Alemi Moskva şahrının жақшы адамдарын бізге сүйкімді қылған деген дуа. Жана пайғамбарыбыз Muhammed aleyhisselam qayсы жерге барсаңар, түшсөңөр, ауду би калиматиллахи таммати мин шарри ма халақ. Мен Алла Тааланың бардық өкімдері, сөздері менен пана тілеймін. Жаралған нерсенин жамандығынан деген. Мынаке жаратқан Алла Таала иншалла барыңызға береке берсин. Москвалықтарға елге береке берсин. Кыргызстан мен Россия дайыма ынтымақта, биримдүүлүктө, достукта боло берсин. Рахмат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.